Hi everyone. In case tabuk bonfire tong tonggo in case kisa ganda sabna gospel song ko bukha rakri mani in ke gani mongka khata 3D ota kukrok te bukukrok. Start. Ang buwas ukulele tamaringa but han just me banta ang namani. So let's start. Khata 3D ota kukrok ya pisang sa hindi jora kahamanay. Sing. Khata 3D obu kukrok ya pisang sa hindi Kani magtay no kikaya asugita tongdi Kani magtay no kikaya asugita tongdi Wasak laibo Waisak laibo Tesa bacadi Subrale sonsa finan Waisak laibo Tesa bacadi Subrale sonsa Khata 3D ota kuro Subraji Sule no Subraji Sule no Hamjak Sugay Tonggo Jaya Frubo Hanya Frubo Bole nung bay no Tonggo Jaya Frubo Hanya Frubo Bole nung bay no Tonggo Khata 3D ota kuro ya prisong sa hindi jora kahamanay Khata 3D o bukuro ya prisong sa hindi jora kahamanay Guys, sabay ke norok comment section no tamo comment section sadi sumbogan onyor sabne right sadi narobo say for now bye everyone. Bye bye.